Звук мягкий губной звук. При произнесении данного звука губы сильно вытягиваются вперед, язык также продвигается вперед. В казахском языке данный звук называют жіңішке дыбыс, если дословно перевести тонкий звук, а значит звук произносится мягко, тонко. Звук встречается в начале и в середине слова. Өзен, көл, бөл, бөлім, бөлік, өмір, өсу, төле, төлем, көйлек, көлік, көз, сөз, көше. Вспомним тәуелдік жалғау в единственном и во множественном числах. Бірнеше мысалдар келтірейік. Мысалы, например, слово бөлім. Мягкое слово, а значит окончание прибавляем тоже мягкое. Менің бөлімім, сенің бөлімің, сіздің бөліміңіз, оның бөлімі. Теперь во множественном числе. Біздің бөліміміз, сендердің бөлімдерің, сіздердің бөлімдеріңіз, олардың бөлімі. Немесе олардың бөлімдері. Обратите внимание, во втором лице окончание притяжательности прибавляется после окончания множественности. Об этом подробно я рассказывала на предыдущем уроке. Следующее слово көлік заканчивается на глухой звук к. Но когда прибавляем окончание, которое начинается на гласный звук, звук к переходит на звук г, с глухого на звонкий, сочетание звуков. Об этом я тоже рассказывала на прошлых уроках. Менің көлігім, сенің көлігің, сіздің көлігіңіз, оның көлігі. Теперь во множественном числе. Біздің көлігіміз, сендердің көліктерің, сіздердің көліктеріңіз, олардың көлігі. Өмір, жизнь, менің өмірім, сенің өмірің, сіздің өміріңіз, оның өмірі. Во множественном числе. Біздің өміріміз, сендердің өмірлерің, сіздердің өмірлеріңіз, олардың өмірлері. Чтобы научиться говорить на каком-либо языке, необходима практика. Поэтому я вам даю задание. Ответ можете написать под этим видео в комментариях. Я проверю. А также можете задавать свои вопросы. Я обязательно отвечу.